Birta kalang rapet aratu ana pansim aprang sinil hinpen kardom apa cerilo kardom non birta kat hanpon jibang nili jit kramsa non birta thipi langpon sinang Karbi Longri song ha brand head brands atumpen phrengke mai kangni Kalitang deburam rong hang apan karmude atumpan ki so tak penakang sai pipon bek nang sipusi hampang song song thongke pratrok tum chelang si sunapur ka chesonga sai kedeng pon Hawaii purulong BCP kang tang bai kang nipon non birtang tonpen puthot lang ponik sinak Busik ni pa engkora pliani Karbi Longri song hambren headbrands atumpen hambren press kapasai hemlong phrengke mai kang nipon Nizang Karbi Long Chintong block ke parlopon LP school lapen MA school ang kangalong ihum school long luthan bang atum university ga joksi lugothan pon jepan kisung dokoglo Lahai school long luthan bang university chot kalilang si BLO sai semi paklem pon nang tikti laso jokban si lugothan phan Pinan kisung dokoglo lasi Assam special tera salang yin duna tuma phan sami prabjun pen appointment bipon si ni jang Karbi Long Chintong block ke parlopon angkang school long ihum school long luthan bang university adim long puthot luthan bang ba pleng pon thunang jipusi Karbi Longri song atum pen CM Dr. Turam rong hang lapan ki education research tok bitum phan kachunungri single teacher itum dak Chintong block ke parlo single teacher aput hak upper primary lapen lower primary so put hak single teacher je kedok along tinda single teacher oka joine si one kedam tang pining asing aning kam citame la gono sobalong result bang kahino dolo la si grade D gelong la puson same ni tum pen thek bonlong no la si ahok pera bang ke la ke single teacher kedo nang ko bajok tu sinili tum pen bang ke chinidam la si Karbi Long Autonomous Council phan tuning rilo je lat special tet aputhak tame conduct lo exam kipi April 30 2023 lapen arizola data bang kelalo June 15 2023 lasi ladak apus to tell apus do lage a candidate mate 2843 do lasi nile tom bank kachuni ri dami bang kela pulo le la non labangso tet along ki untang dom phan mane prabjin pen nang tum dak appoint nang ji lapen especially nile tom dak Chintong block mate la upper primary lapen lower primary nitum phan special mane dak nile tom phan nang pinang ji pusin nile tom mahin pen Karbi Long Autonomous Council phan pachini lo lasi pininil tom memorandum ki dun aputha ke lapu hello je ma Karbi Long Autonomous Council phan tuning rilo je la Chintong education block la bangke upper primary lapen lower primary la single teacher ke do ana demalong nang papleng ep nang ji pusin nilitom Karbi hamran Karbi Longri song hamran head branch pen nang litom phan pachini lo apen pini nilitom la so memorandum ki pi pa ji adon lage Karbi Long Autonomous Council Deputy Speaker Sir Abhijit Krolang li phan se nilitom pi pa ji adon lo odak Karbi Long Council Foundation Day ke talon along dak sinilitom pajir pi pajir don long lo lasi labang so puthak CM mate tum kaching hon CM sar alang li phan pale polapen ladak Dogmo ka ahawar kirirong pararong amekar karlitan deboram rong hang atum samiki dukdat ajoini also maratum lapen ki ahema sortum ta ane om ke cholong nang jipu pensi Karbi Long pen angtan GM Cook Bernard Formal Jorhat Sunipur district along si Saichong dadunlo bon sami kopai kelang no jok pensi kedam tang vu signify create roxy ani karlitang deboram rong hang apaba pun abi pina phansi kebi ka che sutum ahrikang tang rakpan ke thenga choka joksi karlitang deboram rong hang sami aprandam nang juilo labang solam ki abu thaglong ka trabdu na tumma phan sami raikom sai ki tumpen neping nang ponlo
bon sami arni sinini apia maki bel and matsi lahai atum an phan sami puthot hemkang sampen pajok pon thulaplu lasi karlitang diporam long hang phant apran kar muder long alam ki long kecrap dun ke duana phan ki so dak pen akang sai pibek nang si pusi bu signify enkora pliani sunipura long sami ham phang song song thongke bra chok chelangsi armu te jeng pon si ke chong sai deng pon lo Karlitang de boram long hang aphat apran kar muder tumphan ke sodak pan kang sai pibek nang si pupensi tok jira lu sami Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan panong ponsi Sunapur air riding sami pinpura lu pajirpon জুন তাৰিখে যেটো দেৱৰাম ৰংহাঙক যি বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰা হ'ল জিএম কুক নামৰ যি প্ৰতিষ্ঠানটো কৰ্তৃপক্ষই এই তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি 35টাকৈ সংগঠনে আজি একত্ৰিত হৈ পেলাই আজি সোণাপুৰ CDC অফিচলৈকে আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ কাৰণে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে দেৱৰাম ৰংহাঙক হত্যা কৰিছিল তেওঁলোকক ইতিমধ্যে 4জন যদিও বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু 4জন মানুহে তেওঁলোকে বেল লৈ পেলাই এক ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ওলাই আহিলে আমি তাৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু পুলিচৰ যি বা আৰক্ষীৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকাটো আমি সন্তুষ্টজনক নহয় আৰু তেওঁলোকৰ ভূমিকাক লৈ আৰু তেওঁলোকে যি ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰ্তৃপক্ষৰ লগত মিলজুল কৰি পেলাই তেওঁলোকে যে এই 4জনকৈ ব্যক্তিক যি বেল লৈ পেলাই যি ওলাই আহিলে তাৰ বাবে আমি ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু যিকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইতিমধ্যে সেই কাণ্ডৰ লগত জড়িত সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমি বন্ধ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ এটা প্লান আছে 15 মাইলত সেইটো যদি তেওঁলোকে অনতিপলমে যদি বন্ধ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি নিজে গৈ পেলাই সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আমি বন্ধ কৰিম আৰু এটা তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হয় যিগৰাকী জিএম কুকৰ মালিক সেই জিএম কুকৰ মালিকটো আজিলৈকে পলাই ফুৰিছে যদি তেখেত একো দুখীয়ে নহয় তেতিয়াহ'লে তেখেত আহি পেলাই পৰিয়ালৰ লগত কিয় কথা পাতিব নোৱাৰে আমাৰ 35টাকৈ দল সংগঠনে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ কিয় আহি পেলাই মুকলিভাৱে আমাৰ লগত আলোচনা কিয় কৰিব নোৱাৰে আমাৰ সন্দেহ হৈছে এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত প্ৰত্যক্ষভাৱে এই জিএম কুকৰ মালিক প্ৰদীপ মিত্তাল তেখেত জড়িত হৈ আছে আৰু পুলিচেও যিসকল ব্যক্তি পলাই ফুৰিছে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে সমৰ্থক হোৱা নাই আৰু আমি বাৰম্বাৰ দাবী জনাইছোঁ এইটোৰ কাৰণে যে 35টাকৈ দল সংগঠনে দাবী জনাইছোঁ যে যিসকল লোক এতিয়াও 4জন যদিও বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত ইতিমধ্যে 30-40জন মানুহ জড়িত হোৱা বুলি আমি ইতিমধ্যে অভিযোগ পাইছোঁ আৰু যিসকল ভিকটিমছ আছে তেওঁলোকে নিজেই নামবিলাক কৈছে যে একেটা মানুহ আমাক মাৰিছিলে কিন্তু সেই মানুহবিলাক চিনাক্ত কৰি পেলাই যি ধৰণে তেওঁলোকে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে সেই শাস্তি তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব পৰা নাই সেয়ে আমি আৰক্ষীক কঠোৰভাৱে তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ আপোনালোকে যাতে নিৰপেক্ষভাৱে তেওঁলোকক জাজমেণ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি পেলাই তেওঁলোকক যাতে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে তাৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু DC ডাঙৰীয়াকো আমি কথাবিলাক অৱগত কৰিছোঁ সকলো SP DSP যিমান আছে সকলো বিষয়ববীয়াকে আমি কথাটো অৱগত কৰিছোঁ কিন্তু আৰক্ষী ভূমিকাটো যথেষ্ট সন্দেহজনক এতিয়ালৈকে যেনেধৰণে তেওঁলোকে ভূমিকা পালন কৰিব লাগে তেনেদৰে কৰা নাই হয় তেওঁলোকে আমাক যদিও জনাইছে এক সপ্তাহৰ পিছত তেওঁলোকে এট্ৰিচিটি এক্টটো লগাম বুলি তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কিন্তু আমি যোনদিনাখন কেছটো সংঘটিত হৈছিলে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে সেইদিনাখনে আমি এট্ৰিচিটি এক্ট লগাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰেছাৰ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে এট্ৰিচিটি এক্ট মানে বলবৎ নকৰাৰ কাৰণে এট্ৰিচিটি নোলোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক ৰাতিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে পইচা ঢালি পেলাই উকিলক পইচা দি পেলাই তেওঁলোকে এক ৰাতিৰ ভিতৰতে ওলাই আহিলে আৰু আমি সেইটো কণ্ডেম কৰিছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে এই যিটো এট্ৰিচিটি এক্ট সেইটো মানে এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যদিও আমাক কৰা বুলি আমাক জনাইছে কিন্তু আমাৰ যথেষ্টখিনি সন্দেহ আছে কৰিছে নে নাই এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই ধন্যবাদ Assam Legislative Assembly Click Nite Bogboma Joksi Karbi Longri BJP atum pasmi Prexam Havaralong Mai ini ponsi ka prek party atum pen BJP long chipok dun bomlo lapuson taksi bu signify engkora clear ni sami amreng lapan ke kupli BJP Mondol Committee atum chalangsi Haverpur patu klamlong BJP kang dang mai kani pon labang so malong sami aluhiam man pen labang so malong sami aluhiam man pen
Karbi Longri Abirta Council CM Dr. Turam Ronghang, MP Morsing Tisu, MLA Rupsing Tirond, MLA Blessing Engleng, MLA Dorsing Ronghang, EM Sangpi Rina Terangpi, MSC Pawan Kumar Rai, EMS MSC Lapenki, BJP Mai Pupen Chenglok, Board Chairman Lapen BJP Long Klembang Pubang Pitumta Chitong Dun. Moniram lang pen cenglo ladak penana bang pubang piatum tak si kacing lai pensil itu 1952 17 November dan itu pikir hil district long lo laso pikir 1952 atumi yang dia bangke 23 June bangke itu pikir hil district long lo Sita kacing baik cing, aja tay kita pensianan kita lo, lasi, hula, nopi pia tompat, songja pia tompat, panonsi, alam itu makum linda, saksi tiram langku nabi penceng lo, Samson sing di penceng lo, kacera tu nabang pubang pia tomaan, laso pil peben kecewa tompat, akum lin. Bang koino bang hokep no, bang hokep lo tak, ini nanti hati popusi tanda kono dono gitu. Bangsa BJP kang tang mai long pen semi amreng MC konsensi lapen ki kopli MC konsensi ang kang long pen AP the party lapen Congress a party pen bang suri si bang pharoner kepra trox kepra pli arar tu BJP long chipa ogdun. Opini itu nada. Hawaipur la bangke Karbi Dorbar mahang patek cenga dimlo la siladak bangke kacing thura sai muki klempon nang jike do ansami klempon labji pusi Karbi Longri Abirta Council CM Dr. Turam Ronghang pen pachini pon dake Hawaipur ke nang tum chini lo dake Karbi Dorbar ame hang ke thek cheng aklam lo dake aso Karbi Dorbar ame hang pe thek cheng bang fuke sarsing teron langkung habe alang like Mai Fucholo Samson Singh Dike Secretary Cholo Kachera Abdum Songbe Pen Chenglok Har Singh Di Pen Chenglok Moniram Langni Pen Chenglok Penana Bang Pubang Piatum Dak Karbi Dorbar Senglok Je Tumta District Nangji Emitang Elami Ki Pen Chenglok Emitang Jutang Jubat Emitang Porom Puti Choklim Pot Itumta District Hang Nangji Pudak Patir Pi Ponsi 1950 Ami hang ke theke 1946 aning kan se ami hang theklo laso pige 1952 17 November bangke iltum district council long lo eta district long lo lapen ke 1952 23 June atumi ani bangke lake iltum Mikil Hill district long lo laso pige bangke district council lo non bang autonomous council lo lapen 125 successful amendment lo pelongte iltum territorial Karbi Long territorial council long po iltum laso pige mo pijo hangmom lo non ta iltum chinki jithan pen government pen pikroi lo pelongte iltum MP Omor Singh di so ke hai parliament long jedun bom lo iltum ke last ke autonomous state long lasi Ladakh Hawaipur ka pathua klam long ni pangda kono pini laso district hang abang photum Karbi Dorbar along ke hang keceng si sarsing teron penceng lok Samson Singh Piatuma Phan akum linda nili ningkani siang bong da claim people lapen da ko pen sales penceng lok lapen nili bang thuji lapen lang tumban da ke laso Hawaipur along ke momo tame il tuba Karbi tum cheke chitini ne da jia phansi alang tuma kumlin da bangke tiar pon busin nili pang da ko pini Congress pen PSLC pangrum pet pen da amreng thoya anak lapen kedak koplie konsensi pangrum pet pen suri sira pharonar kebra throk keb adon nang dun lo pangrum pet pen bang suri pho suse da Congress pen PSLC CO pen pini dak eletum BJP along cepa ok dun na tum da theklong lo lapen amuni tum dam bangwe ekdom arju thip dak etum meeting ke cheng ke na tum chin lo baji sipen si meeting cheng lo baji sipen non baji thom ra chetim an lo semuni dam bangwe lasi alang tum ke kroi pakasi pini bangana cepa ok dun
APSL party tom si solar project phan ke kham ke chot bon sami Karbi Longri tum ke solar project binang ji pusi sidon sarlu lasi Karbi Longri solar project ke nang bivek ji pusi CM Dr. Turam rong hang pen klar dak pen pa chini ponthu project lang kham ke dum ke kupilo kham ke Karbi Longri anin ke hang udagara tum anin ke hang ongdung arat tum anin ke hang ke dak solar project nangi dak solar project ke dobe Karbi Longri siban janing hang hemat ang he sala to election na patta idu na link da kai da kerem loge hang putin elongba consensus ke pe hai pokente sir 6 schedule student ke pass result lage prabjin pen interview call ponon process bom Pini Abirta ki lan sikyang ton paninglo si tumi thangmi kardom